تماشاوانên hêja gera heştem a danûsandinên Cenevê girêdayî destûra nû ya Sûriyê Kamiran Haco endamê komîteya nivîsandina destûra Sûriyê ji Cenevê mêvanê min e dem baş kekê Kamiran destpêkê de dixwazim bizanibim sê roj derbas bûn ji civîna gera heştem gelo atmosfera civînê çawa ye Kak Cemal, spas براستی اتمسفera civîna nexraba. Yani ew hewa dijminatî û gotinên nexweş û ew gelekî kêm bûye seviya wêna. Lê muqabil em dizanin em nakine tiştekî. Yani niha sibehî roja dawiya ya got piştî got me çar prensîp me danûstandin servakirin. Gerek sibeh vêca em nêzîkî hev bibin diva prensîpa da nexêr yani ez bawer nakim tiştek bibe erê danûstandin xweş in gotinê tehlû ewna gelekî kêm bûne lê mirov pê nehsê got terefê dî amadeya werê nêzîkayîkê bike li va tiştê got me danûstandin serkiriye û gotarî evêca em bi weke formûleke hevbeş pê derkevin. Kekê Kamiran niha du mijarên serekeyê ku hûn axeftine îro prensîba dadweriya veguhêziya ku hatiye axeftin şanda civaka sivîl pêşkêşkiriye her wiha duhî saziyên dewletê parastina saziyên dewletê û pêşxistina wan gelo di va mijaran de yani sekna civaka sivîl destwerdanên rejîmê di van civînan de hebûn. Çawa têne giştim, çawa yani destêwerdanê ku civaka sivîl pêşniyar kiribû mijarek gelo destwerdanên rejîmê di van pirsan de tê ziman qebûl dike rejîm van pêşniyaran? Esas ji bo werê fêmkirin civaka sivîl du beşin. Beşek jê nêzîkî me ye û beşek nêzîkî rejîmê ye. Beşa nêzîkî me ev ewa gota gotî dadweriya veguhêz ya got îro pêşkêş kir lê ya roja dişembê got hatî pêşkêşkirin li ser mesela ambargo û kiryarên di dijî Sûriya têne kirin xwestin bikin weke prensîpe ku em danûstanê ser bikin ewna destêwerdana rejîme yani ser rejîmê vena û weke bê nefesa rejîmê di hemû pêşniyarê wa dixuyat kê. Lê ya îro rejîm gelekî jê yani jê bitirsa û dibêje ewna prensîp newlona ji bo destêwerdanê ne ji bo xirabkirina ji bo yani weke destêwerdaneke siyasî Sûriya de vê biryara Sûriya ji destêwa derkeve û her hal hûn tev de dizanin ne rasta yani tecrübe milatê dîhana weka Başûrê Efrîkiya û gelek welatê dîhaneyê got ev prensîp derbas kirine ji ber her welatekî gotkevê şerda mecbûr e di dawiyê da hevkirinek çê bibe û kesê neheqî lê bûbêjî mafî jê re yani vegerin xwe nedane ber dibînin weka prensîpekî destêwerdane di pirsa navxweyî ya Sûriya. Kekê Kamiran niha bîr û rayek heye ku rejîm va civînên Cenevê wekî formalîte xwe nêzîkî wan dike di rastiya xwe de rejîm ne amade ye ku destûrek nû bo Sûriye bêdayîn di vê çerçeveyê de jî pêngavan jî navêje gelo wekî nûner di nivîsandina komîteya destûrê de bîr û raya te çi ye di vê derbarê de? Dirist e Kak Cemal. Gelkî rasta rejîm wextê tê vê derê jî ji bo xatirê namekê bide civaka navnetewî got ewna di prosesê de ya û ji biryarê navnetewî dûr nakeve û dinya çi bêje em amade ne lê di rastiya xwe de yek gav jî neavêtiye ji bo xatirê destûreke nû bê nivîsandin yan jî destûrek bê serrastkirin. Aynı vakte goti û em jî bêhêvî bûn nav gera heştayê jî û sibehî dizanim sedî sed em ê tiştekî hevbeş dernekevin û heta divê baweriyê de me eger em hinek prensîpna ji destûra wayî got wa bi xwe danî 2012 em bênin
و ام بجنوا ام پشکش بکن و لسر و بخوجی و هولدن گو ناکوکیا داری خنج بوی گو بجن والله امو طرفی دیل هبدو ناکن یانجیش بوی گو نکونا پروسیسی داش بلگو اگر دست بکرن و یک بنجی قبول کرن هنگی ایدی نکارن پیشی البر بگرن گو دوام بکی و بنده دی بینن بیسانش برای نا براسی وقت گوتی مخابن ت هیوینینن گو ام نزیکی هف بن ام گاوه که باوش كيكي كاميران هروها براستيك لسر يعني روشا جيهاني ده جهية افشري روسيا و اوكرايني قري داي سكنا رجيما سوريا قري داي كوميتيات دستوري تقو حرام دن ده حلوستا وعد بويا نخير يعني تشت بهرتنا كولو اوي ام اشكي ما يبدأ دالي مثلا بيساننا دستوري ده بلغو عيني حلوستا امنا بينن پشكتن هيا بيگومان و اشتي شرعي بوي و تبدأ زان باندورا خل دنيا حموي كريا و نممكن باندورا خل سوريا نكي هكا عبوري بي هكا سياسي بي هكا چبه نبيساننا دستوري ده امنا بينن گوگا وقتی آویتن وکن نهتک پاقج عالیه رژیم ویژن والا دوی او ناکوکیات سوریا دا خلاص به نخیر او تشکی ولا نبی كيكي كاميران هروها روسيا د روشا دانينا د سورا سوريا ده پیشتر حلوستك زيدتر اريني نشان ده نهاتي گوتنكو گريداي سوريا روسيا هلوستكي وسا نايني بيشيا سوريا گوخه نرم تر بكا دوي درباري دا گرديتنا تبقرا ممكنة يعني هم هي نزانن يعني هي صدي صدوي اف اوكرانيا بكودري ام تبدأ زانن بري وينا لهفكرنا كروسي امريكي حتى درجة كي هبو وحتى دهاتا قوتن او هردو جيوينه گوهر نكرن نابرا امريكا وروسيا دا جنيف دوسیا علی روسیا ده هره او و پرسه چاره سرکه باوا نگو منزانی بود دیتایلی وچنا نها ابتشتی گو بوی او دیالوگ نابرا امریکا و اروپا جالی کی و روسا و بهتر امریکی و روسا ما دیالوگ نماید نوادا حتی تجویناجی بهودو او نابن غیری بلکی تکلیه وای لشکری جوی مسئله شروانا جاران تکلیه هبن لدانوستاننا سياسياتية برين وأمنا بينن نها وكبه چتبجه وك انجامه وي برينه وانا ام دوي غاري د متشي ولو گلكي تايبت نديد كاولا دولكتنا امريكا وروسيا تشا وي چ انجامه دي ل وكم غوتيتا تشتك خويا نكر عليه بوزيتيف دا عيني تكتيكا عيني سياستا نون بمرة لفنكن لسرت بندا جبوي خاطري بروسيس نچسن سياسة عيني سياسة كيكي كاميران حلوستا پدرسن شاندري نتوين يگرتي چاوايد في پوزيشوني ده مقالك جارا قلت پدرسون وكا دبيجن دايكي آريكارت في بروسيس ده بريارا يا وقب ملاتين يكبوي أو جو بروسيس سوريا ويكيتيا ملاتا بتاني عريكار ده بروسيس ده جبرويجي هاگر وندهنه خوب دنده جي حتى ده بريس كونفرانس خود جي ناخوازه بيجي فلان طرف على ده رومشتنا ده جي حتى جيتي دخوازه نيوترال به مسألة ده جبوي ام تخمين دكن بو اگر او پروسس نچه سری دا دری وکری به هلیج هنک پروسس دیرا جبر میجی علی کی ناگری گو بجه اوه غلط و اوه راست جا جانم پیل حسن هنکی بهتر علی ما تقولید واجبات ما يطنق وادا ينجي حتى طرفي دي جي حاضر بجه اون بهتر كما يادكن يعني لي بگشتی گیر پدرسون نيوترال حركة دكي وأبا وكذا وظيفاي. كي كاميرا نهال غور آگاه داريه ما وكا كردستان بيسو چارشي هبونا تد نویساندنا کمیته دستوری ده تشتکی برچاو دوان جوینان ده گلو سکنا گریدای راستیا کرد لسوریه
تی روژوی آوایی کی برچاف دی روژوی دیا سکنا حکومت و اپوزیونیت وی درباره ده چاوایا گر آگاه داریش تبر الله بالگومان يعني هبونا نونركي كرد دوار ونشتنادا هر اخافتني گوتين سر پرسا كردي يعني جي مافي و يعني مافي بكاتيه دي نام ابتني كرد دنگي ما باشتي بيستن و امجي وي هلوستا مي گوهي يا انجمني يعني جي دروي انجمني جي هلوستا وكا كردك چاوا كاروي مافي ملت خوب پاريز دستورا پیش روجي دا دنگي ما تي بيستن و بهتره جراجی وقتی تشتکی هم بیشن کاغذا ما دخوازن و هم زانن گو ارشیف دوه جغیری ولوجی هر جارکم تاخل جی دنگانا قید کرن هیا او چیروک همو یعنی تکاری بیجی جارا پیشیا ده اوائیا یکی تیا ملاتا ده کنفرانس کی ناو نتوی ده بیرنگی هانا پرسا کرد و ناوی کرد و مافی کرد تباس کرن اونا راستی اکا و أبناء قزنجة كاج ملاطي كردرا وكم قلتي تشتاق نتشوى بيش حتى قوان بيولان كا برسامج يويل كودري چه بيش يانوي چاوا بي وانتر دجي زانن حتى دنام ما خوب خودجي ركباقي دا هناك خالين ناكو كانا هما سرواجي لبنا كريا ما هي في هاي بشروجة دا موال مثلا جارة سر بكن جبالقو اگر ركبري بخوا يا جو امبيرنا بشجيا منكي دوا ما في هذا وهنكي كلمه الوستر به وزحمت تربه ما هي في يا جو امواجي بكشنا بالي خوا وامكاربن برسا خول ده مثلا ودري برنگكي باش ام بدنا پیش بله سبب روجاداویا جوینا گرا هشتمه که کامیران گلوش بوی جوینا پیش گرا پیش تو آخافتن بونه دوی چرچوی ده؟ بله لسر گرابه لفکرنک بویا گو 25 تموزه گرابه بکرن لسر گره دیجی گوتنا می آخول لهه تشتکی يعني وكبه ایوه هشتا و نهاوانا ده لهه تشتک ندیار سپاسیاتت کم که کامیران حاجو اندام کمیته انویساندنا دستور سوریه جنوی تلگل